yakuleli lokungu-Lucas Fraser kanye na-Hayley Hoy ngekudlala kahle emidlalweni yama-African Junior Aquatic Swimming Championships. Tindzaba. Ingwenyama seyibusise kwakhiwa kwendzawo yetekungcebeleka i-7th on the Hill Resort letawubita tigitsigitsi temalangeni. Le ndzawo yetekungcebeleka lekubheke kutsi iphakamise luhlangothi lwetekuvakasha eveni yakhiwa endzaweni yasematsanjeni kaLavumisa. Ingwenyama ibusise lo msebenzi esigodlweni embangweni enhlangano ngemsombuluko kusihlwa isingetfwe sigodlo inkosi yakaZulu imisizulu kaZwelithini naNdvunankhulu. Ubusiswa kwakhiwa kwalendzawo yetekungcebeleka kushicilele inchubekela phambili lenhle etinhlelweni tengwenyama tekugucula indzawo letsemaphandleni tibe netakhiwo tasemadolobheni kute kuvuleke emathuba entuthuko emimangweni yakuleli. Ukugcamisa nelikhono layo leliphakeme lekubeka live esigabeni sekuba live leliyintsandvokati etivakashini tamhlaba wonke. Etule etindzabeni tasematsanjeni kwakhiwa amabukwaso wesakhiwo setekungcebeleka pheceleti resort lesitawuchitsa sikhatsi uma usibuka ngebuhle baso. Lesakhiwo sitowenda indzawo yakaLavumisa kutsi kuchakaze nelive evekatini le-Afrika namhlaba wonke jikelele. Le ndzawo yetekungcebeleka yakhiwa ngusomabhizinisi nowanyawo. Ngekhatsi kiwo kutawuba nemahhotela lamabili elizinga le-5 star ne-7 star kube nendzawo yokugcina tilwane tasendle nako konke kokutijabulisa lokutholakala kumave e-First World. Ubandi umbono webakhi balendzawo njengobe ngekuhamba kwesikhatsi kutawengedwa sikolwa sibhedlela nenyuvesi ececesha tisebenti tetemphilo. Sekuhlanyelwe imali lengetulu kwemalangeni latigitsi letingamakhulu lamabili kuphakamisa lesakhiwo. Isukumisa lo msebenzi ngalokusemthethweni ingwenyama income basunguli bawo ngekwakha esigangeni lesingenalutho lokusinyathelo lesitawuphakamisa sive. Njengoba nje lapha nje kwakhiwa nemigwaqo lo mgwaqo bongasiko tha lona lo ya kulendzawo kuyiwe in a remote area la kude khona kangathi nje kalabashame kude khona kuthi udawuthi kune infrastructure ngoba nakubukwa imisebenzi kufuna kusukelwe iganga nje la kunganalutho khona. Singabuki ukuthi sekukhona lokhu ngaleso sigaba leso ke singasebenta nakusukelwe letiganga letibonalako ukuthi atinalutho atinani. Lo msebenzi ke bese ufike uphakamisa nalesive ngoba nase ufakiwe njengoba nje kufakwa imigwaqo kufakwa lokwana lokwa. Ingwenyama ithi live litayisukumela ngekuphuthuma indzaba yemigwaqo lengahambeki emimangweni. Kusho ukuthi kuyinhlanhla lokho ukuthi nasilapha sibone letindzawo especially letikhanzali sawe ukuthi nase sifike kito kuba likhuni lokuhamba kuleto tindzawo bese ke ubuka ke lesive lesihlala kuleto tindzawo ngesikhathi sonke kuthi ke nangabe bona bahle bahlangana betana nebolukhuni lobunjena kungaba khona la ukhanza khona isikhathi ukuthi kudzingeka i-emergency ukuthi ushone uyokhona ukuthi usheshe unakelelwe i-emergency ke ngeke iye ngeke ukuthi umgwaqo awusiko kahle kunje kusho kona ke lokho ukuthi kusiniketa insayela lenkulu silive leSwatini esigabeni sekutheni sahambe soyilungisa leyo mgwaqo. Inkulumo yengwenyama ishiyela ababuke lo msebenzi banesaya ukuthi uphele ngesivinini lesibhekekile. Uba sesifikile nje waphenze wathandazelwa unyalo kuyawusuka lithuli kuyawugijinywa ukuthi wengwe kulo msebenzi. Ngishilo ke ngathi ke njoba singakayi lo nyaka eminyakeni nodako angisaye ka uinspector sengiyawuvula lo msebenzi bekunene. Ndvunankhulu umhlonishwa Russell Dlamini udumise kuphakama kwendzawo yakaLavumisa. Wena wekunene sibese sesiyabona ne video
lekhombisa komsebenzi lomkhulu kangaka inkosi lethe kutosukumisa lamhlanje nawo siyawubonga siyawudumisa lo abengakholwa ukuthi umsebenzi longaka ungasukuma kulenzawo losukuma kuyo lamhlanje ngayo Thomas kholwa ngokubona banyendi labanjalo nalamhlanje. Ingonyama igcizelele indzaba yokuthi kwakhiwa kwetindzawo tekungcebeleka kuhambisane nokuthi live libe nemigwaco lesezingeni elifanele njengoba lokhu kwenta ukuthi tivakashi tifike kalula kuletindzawo. Kukhomba kwesekela kukhula kolihlangothi lotekuvakasha. Ingonyama ivakashele emahhotela lakhiwako etindzaweni letahlukahlukene kusukela uqalile umnyaka yagcizelela ligalelo letindzawo tekungcebeleka kuthuthukisa umnotho welive nekuphakamisa imimango. Live leSwatini lisemkhankasweni wokukhulisa linani letivakashi letingena kuleli netinhlelo letifaka ekhatsi kukhangisa ngemasiko nangebuhle bemvelo. Uhlelo nekuthi babe sebafika etigidini letimbili labatawuvakashela leli nekuthi tekuvakasha tibe setifake 2 billion emalangeni emnothweni welive uma kushaya umnyaka wa 2027. Lobika kwetindzabeni ngisandile Makhanya naThabiso Dlamini esigodlweni eMpangweni. Sekutfolakele timotolo letingu 17